Kitabu cha kukumbukiza sheria mlango wa 10. Musa akaendelea kunena na Israeli akiamba, muhenzeni Bwana Mlungu wenu na kugwira maadhoge na murize na sheriaze na malagizoge kila wakati. Manyani vivirero kwa kukala sinena na ana enu bule mario kama manire. Heri kuona adhabu ya Bwana Mlungu wenu ngumaye nguvuze nyinji wadimiwe mbomu mimvanoye na mautugari gomuhenda Farao mtawala wa Misri aiti akwakwe yose. Ao ana enu kama manyire hedu kuona jari henda rojeshira Misri farasi yao na magariga oga farasi na jari hosa na madziga bahari ya Shamu. Ho mariho kalama na mutua na jo Bwana rijo nonga kamari hata vivireo. Ao kama manyiro hedu kuona jo Bwana rijo muhendera konyika hata mkifika haha na jari jo muhenda Datani na Biramu ana Eliabu wambari ya Rubeni. Wakati uo iti yapashuka na ikiamiza amwanga na Adamu wao na mahema gao na kila chumbe marichokala nacho bereza Israeli wose. Ela nini mwagaona na masogenu enyi gaga mautu mabomu gosi arigo gahenda Bwana. Baizigwire na amri zosi ni mpazo vivirero ili mkale na nguvu za kwangira na kuihala yo iti uvukayo Jorodani kwenda ihala na kukala na maisha mare kaiza iti Bwana ario hapa kukalanda hapa akarenu na vijazi jao iti ituza yo mazia na uchi wa nyuchi. Mana yo iti mwangirayo kwenda ihala si hero yo iti ya Misiri mrio mbola isi mrio kala mkilaya na kumwagira mazi kwa kuhumira magulu here mtu hendajo timbera mboga. Ila yo isi mvukayo kwenda ihala ni isi ya mirima na madete iluanywayo ni vula ya kula mlunguni. Iti itunzwayo ni Bwana Mlungu wenu. Ni iti ailolayo kula mwanzo hata mwisho wa mwaka. Vikara mkizigwira amuri zosi ni mpazo vivirero kumuhenza Bwana Mlungu wenu na kumuhumikira kwa mioyo yenu yose na roho zenu zosi. Bwana ndaihendea vula inyekeza iti yenu kwa wakatiwe wakati wa mwaka na wakati wa vuri ili mdime kuvuna mtere wenu na mpate divai yenu mbisha na mafua genu. Anda zihenda ndiso zenu zihenda nyasi kwa utu wa mifugo yenu na ni mdaria kwa kuha. Zimanyirireni size mkakengeka mkagaluka mkahumikira na kuyabudu milungu mingine. Kenda vizho Bwana anda mtu kirirwa nako akufunge kwa mlunguni ili vula isini. Iti kenda imboza kitu kiza kamdato wa bule mda ngamizwa kulaka iza yo iti mbizo ario Bwana na mala kumpa. Laikeni mioyoni mwenu na rohoni mwenu gaga nenago kiza mgafunge mikononi mwenu na vidhanguni mwenu ili mkazaga sahau. Gafundisheni ana enu nenani zuluza gaga mkalaho mazumbani mwenu na mnendaho ngirani mlalaho na mlamkaho. Ganzikeni kwenye mimo ya miriango ya nyumba zenu na kwenye miriango ya mivira yenu ili ninyi na ana enu mheshimia kaminji kaiza isi ya Bwana ario hapa kukalanda hapa akarenu siku zosini. Kwani mkigwira toto amri zizi mpazo na kuzitimiza mkimuhenza Bwana Mlungu wenu mkimtua kaiza ngiraze zose na kumgwira kumunya Bwana ndagainga mataifa gaga mbere zenu na ni mdagambo za mataifa mabomu na garigo na nguvu kuriko nini na muhale hatua kila hatu mdiho joga handakala henu. Sehemu yenu indaanza kula nyika hata Lebanoni na kula muho wa Yufurati hata bahari ya mterero wa jua. Kana mtu andedima kupigana nani Bwana Mlungu wenu andaihenda insi yose kokosi mwendako ingirweni woga na kutishika kwa utu wenu. Herarijo mahidi nini lolani vivirero nina ika baraka na lana mbere zenu. Baraka mndazipata kala mdagwira malagizo ga Bwana Mlungu wenu ni mpago vivirero na lana mndazipata kala kamdagwira malagizo ga Bwana Mlungu wenu na kala kamdaricha yongira ni mlagizayo vivirero na mtwe milungu mingine msioimanya. Bwana Mlungu wenu ndio mfisho yisi mwendayo ihale mdatangaza baraka zuluza mrima wa Gerizimu na kutangaza lana zuluza mrima wa Ebali. Ere mmanyajo mirima hii kuvuka Jorodani kwa upande wa msero wa jua wayongira kaiza isi ya Kanaani makalao Araba. Insi hii inalolana na Giligali wakanda za mwaloni wa More. Ela nini kamukura na kuvuka Jorodani
na kwangirana kuihalayo isi wana Mlungu wenu amalayo kumupa ndiho ihala intiyo na kuheshimu umo. Hakikishani kukala mnatoa amri zose na malagizo gosi ni mfago vivirero. Ni hayo tu.